5 ini saja. Oke, jadi yang gagawin yang ay patsi. Kami na si Thomas dari inahalog si paglami-lamihan ini. Pangalin na mo yung panganting babae. Tupak-tupak ini lang. Oke, tupak-tupak ini lang. Saksi o, tinanggal. Jumpa sudah. Masih, pikir dulu. Idol. Oke, jadi yang gagawin ini panganting tayo. Pangalinnya, idol. Tupak-tupak ini. Tupak ini tuan. Bangsata. Wow. Yan na. Yan ay bangsata. Mangalay. Magsukol. See? Yan ang keluar. Malulok din babae kain ng mga lay sa lawin lulok sinusog. Oy, bilib na ako. Nagpa-practice sa salbo. Yan ba, pagpakantin. Tupak hindi na yung magbalik, magsukol. Mga kadyari, biyadang bus na tungki na yung kanta. Ando kayo ng mga mata-mata na yan. Ungot-ungot ka mo to na. Ando kayo ng malungit tayo tayong tamasun sa resultat si Magtayo. Okay. Ada? Jadi ano kayo? Kasilimpas lang, kasilimpas. Mahudang-hudang, silang kamerang natulang. Kasilimpas lang si Putri. Kasilimpas lang si Putri. Oh, kulot.
pa si dati.
Yes. Kau pungut kayak gini. Jangan kau pungutan deh. Sudah dibuang dan pungut. Balik-balik dia menarik panat situ. Oh, panggilan seterusnya sebab nama kek kasih lepas kek kasih lepas. Oh, kasih lepas kek. Kau kek kasih lepas. Wow. Sama budak sana. Pandai ku. Balik lagi. Abang dekat kamu suami. Oke, kamu sudah kau di kampung kamu. Kamu sudah. Oke. Panggil dulu. Time this time. Break it down. Nakakatupas aing. Panggilan, kau pandaikan baca. Pandai di luar itu. Oke, panggilan kamu. Oke. Alif di atas A. Sebab tempat A. Double. Oi, pandai. A. Balik dulu. Terlanjut. Itu. Alif di atas A. Bukan. Kau ini kena. Tidak sudah itu. Jangan itu.
Wow. Kenapa pag sa tulisan? Dapat Pangin lang. Cepat. Oke, kalau kau tidak pakai kaca, Kau kunyusap. Oke, siapa bernama? Siapa bernama? Yeldi Nah, Baru, Yeldi Baru. Lolai Baru. Satu, apa ini? Oh, satu Arwan. Satu Iwan. Ini bukan wahoy. Saya ingat ada wahoy di sini. Dia tulis to Aiwan. Kau bilang satu Iwan. Kamu Kau baca Iwan. bak na kau. Alwan. Jepang. Aiwan kau cakap. Ada. Sedap. Ay, spesialnya ko si Patawa ko ni Alwan. Iwan ni Kairol. Iwan ni Iwan ni Kairol. Bata-bata na isa. Alamak. Oh, ando kaluto mga rayang mga kalasangan ko. Mga dialog si Kapabini. Mga kabijang-bijangan mo doon. Sulat-sulat ka mga yun. Oke, break it down. Oke, spesial bernama Purai and Winda. Tak payah pun, tak payah. Kasih goyak dia. Sebalik lagi. Oke, lo Pak, isi mga lain. Oke, ini Pak. Ini siya, bata-bata na siya. Alamak. Iris na siya, yan na. Yan na yung mga iris. Amri. Spesialnya ko si Patawa ko ni Tomri. Alamak, bata-bata-batan. Wow. Abig ka down. Lumaga ko kulot si bujang-bujang. Bag na to. Pwede nang mo. Hi. Hi, hello. Hello, Rizal. Hi, come back to me. Come back to me. Assalamualaikum. Halo, Bi. Panggil lah. Gila, panggil. Hei, Assalamualaikum. salam. Tukar to, tukar. Oke. Assalamualaikum. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanto ba dia? Disuruh ko menari deh oleh bapakmu. Menari. Oke, macam biasa lah yang awal ngantai ni Bo, Pakcik. Ada kali kalau di rumah. Karena di gambar Pwede na ikaw yung ngantai ni Tuan. jangan aku gambar lupa amuk buat cuma aku ini. Sini lah kau. Ay samboy juga aku kalau tidak orang. Oke. Oke, pagkawin na magkalang ay magpangalaya. Jadi masubliot sa pindaray ko palang-kalang siya kuno. Wow. Kaya jadi mo pa nakatawanan tayo yung mga ngan-ngan ni Tuan macam biasa na nga. Itu ba? Tatalikan mo ang tatay mo. Tuwang ato ko katahan ng kay mo. Hintanganal ko ila sa mundo na. Ay babay pinamba. Nasa bukan mo hintay. Siapa yan? Hey, kopi. Sini lang, sini lang. Di pa ako. Sini lang. Ini. Sini lang, Don. Sini lang ko, no? Eh, Oy, ma! Cek! Cek! Baka sumoy na, bag na! Putong gaji. woi, jangan to. Oh, Oh my God. jangan turun balik di. Pulot! Hey, jadi Sini ba ko? Sini lang! basta nagulok. Okay, pinjari ko yung ginawa ko ng ikwan. Yan na. Aljilin. Aljilin. Kulot! Hey, Sama kan yang tadi itu? sama. Pandai betul bapak ada ini buat. Woi, sama. Kalau ya punya lah kalau naik di sini tendang itu sakit. Bag deh ini. Apa nih? Boleh gak 20? 2000. Ingat kan boleh gak 10? Oke. Tambah 2. Ah, Tadi 20, sekarang 20 lagi. 2000 itu. Oke. Dia mau wow. Sama kan? Tambah 2. Sama kan? Sama Pak. Pandai betul bapak dia buat. Bukannya kan? Oke lah. Aki yan ay boleh gak dari macam biasa tepat-tepat.
Nah, kalau aku tidak suka, tidak kita dapat bilik kredit. Sekarang kita online. Jangan begini sama aku. Ah, Jangan begini sama aku. siapa ini? Begini ini sama. Macam mana? Signal aku tuh begini. Wow, Betul. betul. Weh, aku lah Pak. Aku yang duluan. Kau nampak? Tidak. Itulah kau. Aku saja yang nampak. Dia begini sama aku. Aki mga tamang na yan, pagkairin ng media ta. Ya. Jadi ano kayo, masindo sa magpangalay. Jadi ano kayo mga tamang na yan, pagkairin ng media ta, this is my kabantutan. Wow. Okay, buat macam biasa na yan, magputong kita ng cake. In English, cake. Ya bang. Okay, mas magputong cake, magkaon kita ng cake. Bang English. Bang English, this is my Ano? cake. Pinto? Wala lang! Chamkaw! Okay lang! Magputong cake! Nah. Magkaon cake! Ah. Adi, magpanong kinasipangan tao na na! Okay, buat macam biasa, jadi pakalang-kalang tayo tataray! Tidak pandai. Good! Hey! Ano? Dikit-dikit! Dikit-dikit! Pwede t-shirt ko! Wag tayo lang magkaon cake, baby! Cake. Hindi ko naman din sila. Sedap kap. So, uy! Panday! Ikaw. Sedap kap. Panday! Panday. Kalau India! Kalau India. Iya mah sedapnya. Ano ikaw? Hindi Panday. ako belajar. Tapi kayak Kalau Jepun! Kalau Jepun. Sedap. Kan kau dengar kau dengar. Pandai! Apa lagi? Kalau milikan! Kalau ini kan. Wow. Eat. Kumaun. Eat. Nah, ada kau punya. Kau. Pandai! Pikir kau. Banyak nyamuk di atas itu. Tengok. Kau. Bisa ya? Bisa ya? Hindi ko na alam. Kalau umau! Naumaw! Huwag ka mo! Itu televisi na itu. Kau sudah itu yang mau makan, kamus. Apa? Ada lagi. Apa? Bugis. Jawa dong, Jawa. Waduh bu! Apain? Baksonya satu bu. Ini bukan bakso. Ini kek, kamus. Eca. Yo, salah saya itu. Kebiasaan sudah makan bakso. Anu bu! Coba kita makan keknya bu. Sakit bu. Ada kopinya. Nah, apa lagi? Tabi ang gatos tabi ya. Kimat tuh bu. Kali katulon ta. Yang tadi saya bilang. Okay. Tabi ang gatos tabi ada nga. Ano? Kalau Ano? Hindi mga hindi magmabdak man. Kalau sumbing ko. Tama. Bu, seming bu. Cepat lah. Assalamualaikum. Nangyapok? Perkara na kita kono ini. Kek. Okay, magsakan. Ada. Panday. Interengan na sa Diana. Ano mo? Masarap ko na ite. Okay, magsakan. Diana. Kalangkan sudah lagi itu. Kalau Espanyol. Espanyol. Kacang na ba eh?
Kacang. Mana ada kacang di sini? Pengantin. Saka di pengantin. Oke, direct na pengantin na nga. Wow. Oke, pagkalangkalong tayo daray. Yan na, daray. Wow. Yan na. Yan na, wala na. Pengusunnya Yang pengantin, macam biasa bagi ruang untuk pengantin kita. Kita lalu ya, sasarkan dari sana kamera pengantin kita paling pas. Lagi, jangan kamu lari. Jatuh. Wah, sedapnya. Enak pengantin. Wow. Itu yang bikin masalah motor. Itu yang bikin. Wow. Hukum bayaran. Oke, jadi bermain panah lain. Ada gedang bermain satu galangan. Oke, hari ini galanganku hipas sampai bebannya. Galangan cipta sendiri, yaitu lasahanain baratku.
Ikora iwang sin aku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat kami yang antara dia dengan siapa-siapa juga yang mau pegang-pegang pelatih kita. Jangan segan-segan sini lah pelatih kita. Bagi siapa-siapa yang mau antara dia. Oke, keluarga pengantin lagi atau keluarga pengantin sekarang Oi kusala sempurna dia. marilah bergambar dengan pelatih kita.
Imo na ba kung magpata, imo na maasim pangantinta, usok na ka pamai, ando kayo mo makajari, duwag pa ng mga anak-anak tayo ni. Dali na ando kayo, awan na sila, nagtatarad na. At sabi sa lang dahil na magpata mga anak-anak tayo ni. Ito, Ako ambil gambar. Mag-isa-isa ko. okay na ka, ando kayo. Magkalang-kalang ginang yun, sambil ginang magpata, sambil magatod hadiah magsukol. Ang pagkita ito magpangalang ng tayo, ba't ito masimbol? Yes!
Yan na. Oo na. Yan. Si. Akat na pagay ko lang po eh. Ba't ka? Song na. Alas. Yes. Ikaw. Okay! Ito ka, sipat. Okay! Ka. Yan na yung mga pangantin lama. Kaya sumping yan. Pangantin balon siya rin na. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapag kami ano mo sa nagpata. Diap ko na diap. Nagutot cake, bagdon cake. Ay, yan ting pangan. Okay! Yan ting pangan. Yan yung mga pangantin mas. Cikon. Okay, yung special ko eh. Siapa ako ni Jai. Bo, ijay ko na bo. Ying! Ijay ko na bo. Ijay, Ying! Sadam! Okay, magsukon. Okay po. Asukon na ka. Pila na lang yun ang mul mo. Yes! Pila na ng mul mo. Ang putak siya, beauty ang nakakulok. Ha? Ang putak siya ko rin ng mul niya. Tutag siya? Ang ganda ko
kumiaya. Huwag sa 19. Woi, sento. Nag-SMS kami ko, nag-back kami a Facebook. A Facebook ba? Facebook? Facebook? Pagwas, pagwas. Pagwas. Ilang kacimpatak niyo. Oy. Pagwa. Pagwa. Kak nakabutong. Ay, ada tadi, Jai. Hayang. Siapa lagi? Aku bisa. Jangan sadar. Ada, tiada. Aku bang. Oke. Di usuh aku. Iya, Pantangku kan ya. Oh, yang ini pengantin lama. Yang tak. Kikolot. Boleh bertag masalahmu. Kenapa? Dia aku sebagai. Ikaw, ulang bertag masalahmu. Hai. Nagkabalik ko lang. Oke, ada, tiada. Kalau tiada, kita panggil yang lain. Hinamot Simon. Oke, si Sarikoy, si Pedawag Guru. Arina, Iwani Bibi. Wow. Yang Baby, jag sa nyawa mo. Baby, jag sa nyawa mo. itu bukan Bibi. Hah? Itu Apu. Apa? Apu. Aku jag sa nyawa mo. Surabaya.
Paul. Tit mo. Pengawan kita. Kau mau? Dagbus mo. Matataktak na yung siwad mo. Gakumato. Kal. Kau usahakat na benin mataku. Abasyong ko sinambaw. Eh, okay kan ikaw? Nala? Ay, naumato. Umato? Dagbus. Ay, kau pula. Tagtag. Eh, Yun na pinit. isan sini biar pilih. Bisa. Bisa lumayan. Oke. Yan na rin. Kali kau. Kali kau daray. Oke, berbalik kita daray. Biglang kulot gimana limbo? Tari ko na. Matay sa kan. Kulot. Uy! Gantang. Gatang! Gantang.
tulog. Isip mo kayo na kayo mula sa tinitulog. Ay, isip mo kayo na kayo mula sa kabulog. Okay, lingkod ka mo na magbalik na mo. Lingkod ka mo. Mataw ka. Hoy! Pagtsaya na ako sa mga tao. Man na nga po niya. Sino ka kulat? Sino ka? Hoy! Sino ka dula? Oh! Lingkod ka mo na. Lingkod ka mo. Pokong! Sino ka? Hanggang na. Hoy! Mga tao mga layang. Lingkod ka mo na ba? Hanggang na mga tao mga layang. Basta nagdo sa among mayat dumahag. Minsan pahulo. Tanggal, kumat! Ang kana to dumak patas ito. Kutsaya ako sa mga kwento. Sa ko to. Apa? Ako suka siray. Kau si Masilay? Yeah. Betul! Betul! Betul lah? Ito lang ko tinatawa. Akong tao. Okey, lakas sini kau. Ikaw ka? Sini kau. Ito yung mata mo ito. Anak siya malatikus. Yan lang ah. Yang cantik. Ha? Panari. Tidak. Boleh. Gambar na rin juga tu. Sini kau, Ray. Sini kau. Ay. May tayad tumita. Ba't tidak tahu? Ha? Yan yung panganti. Panganti? Pangamanti ka. Oh, palamaya. Oh, pangalan. Kailangan yung lasiatan yung. Uy. Ganda ba? Maya ko kayo mo. Baging news. I love you. Ay, mayagaw ka ako. Iya. Bunal ba yan? Bunal. Jadi ba kung pangayoon ko, kakaroon mo? Ay na. Tandasin kasi nasa unin ka ba yung mga agarod ko. Alaw, Gawag ka mo malaw. giwaan na ako, hulas ba isap? Isa na po. Buwan na po. Hulas? Hulas ka? Tanong ka, nagpangalay ka ng hulas. Okay, jadi wag mamaya ka ako, unong rin pangayo ko. Kakaroon mo. Alarin ko. Mana na, ikaw siya saksi ang mabanos. Ah, ano sa nilo ko? Music, please. Ano yan? Matutagaw kulot na sa iniwaitaan. Pagka magamigil taong bawaran. Ano? Uno-uno ing kawayan. Magkatuanoy. Sulay ka pangalay. Ay sulay ang isang kalaman. Alamon na mo ay isang kalaman. Magkalakalang nagalay dito pangupang.
lagi daw. Kaya muna ko to, awanya. Ano yan, makaton. Kaya katon. Okay, hinang mo kan? Hinang mo yaw pa. Ne. Di ba ka surrender? Music, please. Music. Nasa rin ito na ginang contact. Dandut kau. Okay, dan Banto, mga pukong. Ay, diyan. Oy, ano yung nga mo puhunya on? Ikaw ba yan? Okay, muna litulong mo kaya. Yan na dandot! Yan na! Oo, pang ilog mo yan. Ilog na sabay. Break down. May tayan. Oh, napis. Iyan ko, nagsa. Tawagan ko. Paita. Oo. Ate ko nang balik. May di ba? Wait san. Okay, wag siya ba? Lampa. Masakit ito. Bulin mo na ka po mawaya to. Ay, naman na. Ang pasay ni Pai nang gawaya. Sige daw. Okay, yan na. Wala. English. Bukon misara, bukon, kumalang. English. Apag tutong na ba eh? Oy. Apag tutong. Dupag tausog sa to. Kamus? Ano? English. Ate ko no. English. Okay, what's your name? Yato. Magbisa na kumalang. Yan na! Baby! Baby! Jak! Ama. Jak! Ina. Ina! Apo. Break it down! Oy! Napausog sa tausog. English. Kapag English ini na, Mami. Yatin English. Mami. Bang ama. Father. Gupang. Uno. Daddy. Daddy. Panganak isa beto father. Kan ako biasa ko yes father. Tanda to ni, nalang pagindo kayo mo. Pinako. Tungod to. Ate. Mami. Daddy. Uy. Bang apo, father. Na, ano? Oy, jalan sa atin si Bang. Okay, ulit pa. Taktak. Makawa ko ni Ray. Tungaon na ko man. Wow. On kayo mo, on yung mga atili ba pa? Pag may kakapidumi na ba akong magdaw? Yan, harap. Jiri ipagganti ko kayo mo. Nainagi mo kayo na hangkatiyo da kuman makawa mo na ako na jadi bang mo kadilatan gua. Biyaw. Pero kung ka ba sa pemapantalon mo yan? Ayaw makakuha makabat. Okay kulot ang kapito na niyo kaya kan. Sari na. Sanggop na ko kan.
Ikaw bilang tungahon. Tungahon, batay na ka ulit. Tungahon na ka mapatay. Wala, sa Domingo tiada cuci. Daplaki na. Sa Domingo itu tuh. Wow, anjing-anjing gue. Ah, yan na, anjing-anjing saya. Ops, tungahon na kuman. Oh, pengantin. Ah, Ya. apa kau bilang tungahon kan? Tungahon. Tungahon kamu patay na. Yan na. Sikit lagi ram, sikit. Oh, satu word lagi rekam. Belum tahu. Oh, okay. Betul-betul dia mau. Tidak apa lama. Yang penting dia sudah cium. Oke, apa lagi naik? Apa lagi kau mak? Kau mak tanya kau. Uy, minsan sa ni kung makita ka narumpang na ka. Kau mak? Kau. Ikaw sa mga talahin. Yari bain pa ngayo ko kayo mo. Nakalando na doon bayak mo. Siumain si mo di sa hijirin ko kasal. Ipagganti ko na sayang siya kayo mo. Siumain si mo di hijirin. Siapa sih yung mukha ko? Ang kapito ay nagatuplas. Lalilawasan mo pa ako mapatay. Ay, sa kalawin sintuhan. Sali bang mapatay na. Ano Saring na ba? Ako! Ang kapito na ako eh. Ang kapito naman ang katuplas. Ikaw di mo. Allah. Dahil pagkakat ko kakubo, kami ang kamaran. Ugawad ko, ang kapito ni magpangaplasin doon pa ini. Sali na, uman ko mapatay na kita karuwa. Bisa ning kabe atul yung nung nasimud ko. Kahit salat ako. Op, mata budak-budak tidak boleh. Harap. Harap. Sapat na kau. Ay, laula di pa ako si Miyong. May mamutsadya ako, may makapatay na. Benang. Di ako mabaya. Kamu na yung pag... Diam siya. Diam ka. Oh, nandangit kulot. Wow, pang-English city kulot ha. Ano pa? Ano? Bagbag na to. Erol! Ay, ano na ba to? Pagkagaguan ko, lingin hawa mo. Yari bahi ko sa kakot kayo mo. Ay inumain, dumimiral, iniutusa. Ay bumaan, asagan, pagin hawa mo. Bukon yan ba? Bukon saan hipudupang? Nadupang na to. Kung na to, ito, yakan-yakan mo ako mo, iru-iru, ikaw kung iru-iru ka. Kasikat. Narang iru mo, matasakan. Okay, umusa ini. To, may biya ngayon ko to. To, matawapat yan. Nakatuwa. Matawapat. Matagalan do isa binikan. Biya mo bukan ako gantiya. Ikaw, gini. Ino ma, di majariya sa pasimut mo jakatan. Ay na. Bang di majariya. Dapat nga simod. Tangat ko. Kolot! Hoy! Kali ikaw, di na ko matay. Ay, magkamatay, ikaw magkakawin ka niya, Rupang. Pangandal mo na eh, magkakakisindupan niya. Pangandal mo, wag ko niya matay, nagkakawinan pa daw. Hindi na. Kali ikaw, ukabahan. Usa. Usa. Kaputong ko. Pagpag na ko, okay. Tabi. Bukpa. Okay. Ino ma. Okay. Abong pa ini, abong pa. Ukaw. Urusan mo. Wala, usun ko. Hintay na to. Di na pa mo. Kami ng buhok, Ito nga. Okay na. Iru-iru na to kayo na. Ito. Sama-sama kita. Wow. Okay, yan na anjing-anjing ko ah. Kung tayo matay, ikaw na. Okay. Sa, dua, to, usa, op. Sadap niya. Wow. Ha? Usa. Usa. Wala na lura mo. Wairon, may pagnapasa? Nagpiksik yung lawis yung tango. Ay, gano'n mo yun. Yalla.
Bawas ko kanito galon. Sige, sige. Sarin na. Okay, bang mo di ba mo sa ondat sa... Oh, no. Okay, inuman na. Oh. Inuman na. Ondat sa lang bang mo di ba mo. Okay, inuman. Okay. Okay, come on, wow. Uy, uy, oh. Oh, pop. Ayaw ko lang sa Pagalo na umpa. Ayaw mo sa Pagalo na umpa. Okay, balik. Music, please. Okay, music. Music ba? Ay. Inom ba ba? Kanina siya pa niya. Okay naman ako. Ando, balik ba? Ando. Yo, how that? Yes. Nabos na. Buhay pa. Bye pa. Makawakag. Baita, dyan ka bang mo di maubos? Baita, kau. Uy, ito nga na. Kay mo nisa. Okay. Uy. Di mo maubos. Unang mas kinilang po. Di mo maubos. Baita, kau. Ha? Di mo maubos. Mabus. Baita ka bang mo di maubos? Mabus ba? Ay, mo. Konsum na yung tuumbok to ngayon eh. Mabus na. Ino ba? Ang lati ko nga. Start ko. Kita kawa ako. Kita kawa. Okay, kita ko. Baka kumula mo lang mabaya. Pila, tutugalon, ganap yung 4 galon. Yes, pamay. Ganap yung 4 galon. Ganapat ko pa. Ganapi. Lelong lapat, che. Ikaw Ay, nagosmiyong ba? Apakaki sa 2 galon sadya. 4 galon kalian. Uy. Benar ba? Isa, 2, 4. Ukami katan. Start ko ba? Upat. Pop, 5 saya 5. 4 dah. Okay. Ukama. Ano? Masikpit na yung pag-usa. Halawin sikpit-sikpit alam sa iyo, kuya. Ang bansa! Awos, nabasa tuwi. Okay! Speech! Sabi ko, pili na ng mga ito. Ay, naku magpapasi. Parulihon mo. Asawa mo. Kinambere sa pagbuhi asawa. Daan ka na. Jadi, macam biasa lah. Macam biasa. Kerja di kontrak bagus-bagus. Pegang itu kasih kuat-kuat. Uy. Iya lah. Sampai overtime lagi. Overtime. Overtime? Oh, dekat tempat kerja overtime. Nah, overtime. Okay. Overtime di rumah. Itu lain straight. Okay. Ano na yan? Ipagtag mo asawa mo. Uy. Ay, maluman pa. Ako ba ako kipas ako ko ha? Uy, ako ikipas. Ano na yan? Ay, ilaw na sa sabab din. Dia aircon, wow, kasi kuat lagi. Mabali siya ng 5 mo. Sadapnya. Wow! Panggilan maas. Serius. Yalan nang. Panggilan maas. Okay na. Yang terbaru. B. Itu yang B. Bukan begitu lah, begini. LP. Itu yang terbaru punya. Nang, mas. Jangan nang. Kenapa kita terbiasa yuk nang? Wah, Ikaw isab na yan! Ikaw isab na ay yan! nakatumuad ba, diba? Okay, ikaw isab! Ayaw naman maglaki ha? Kanila? Ayaw na. Kan mga ilaya. Nagsuka si Mbaway maglaki. Mga laman ilaya. Biat. Ayaw na lang, takaman lang kita. Okay? Kita, may tamad ba na tao? Kita, nagtulikod niya. Ikaw, nabantot ng tao. Jadi, yung nagpagdago. Hawa niya bro. Yan. This is my husband. Husband? This is my husband. This is my Satan. Ay! Bapak, karoon ni pangantin kau sini. Ano na yan? Hoy, kipas, pergi sini besok kayak kitchen nih. Bukan di situ, sana pula kau di sebelah. Di sini, bukan di sini. Wah, sedap. Isi undot. Apat. Lai laulah kalau anda nanti
iwanan sa labini ay sa lalaki. Okay, magpunta na. Diyan lang upang sa ka. Okay, mga ngatay. Okay, cha. Wow, may atunan gundot. Siya pun gundot-gundot dah. Okay, papangalitan na yung mga panganti na magbalik. Hello, baby. Pangalay mo sini pandala. Pag sini pandala. Kiab-kiab kamu. Woi, ikaw yan. Panji. Woi, magbalik kita ron. Mapagitan. Nakamunatuan ka muna. Wow, kamu na lang. Panganti Wow. panganti ta. Tupak ini magbalik. Wow. Balik pa. Oh. Balik sa lima nyo. Ulak ka mo, Baisab. Ulak ka mo. Wow. Sige. Ah. Lagi. Lagi mo. Malarot sa nilak dila nyo. Pirit sa lisang niyo yan. Yakalan kami kulot. Akin na yan. Okay. Naulak ako siyang tuwig. Lupak tuwig. Uy. Ang tanakimayog yung tawag yun eh. Tubig yung pag-inom mo. Uy, ano na yan? Kulot din ikaw. Special ng pangangkin. Hey, timid. Hey, nagtalo pa. Kaula. Kaula ba? Ay, taka. Kulot. Oh my God. My disease, May ano? ano? Kaula pa? Anuy. Apa? Kaula ko no. Dapat lang. Iya ba? Dapat lang. Atomic lang pa ako. Janggutin eh, kenapa lagi aku tidak cukur? Oh? Lalu lang. Ini pun yan. Uy. Lalay baru. Yes, yes. Tayo lalaw lang. Sa tuwing ko tinabos gigi. Ano yung lalay baru? Come on everybody. See? Yes. Wow. Yan na! Sikat ka na yan. Sikat ka na.
ang karay na hari kayo sa ang ilan sa kasi. Okay, gulat kasi limpas ito pangantin na yan. Oo, pangantin. Wait,
Senyumi aku
sa tulad ko. Balik ko sa mga saya. Balik naman sa kanya.